ya ine ukora RDC adenasi managira ngo bamwe mu bintu mwuga go kugaba sentezi behindwire birumira habiri obo bari kuteganisa entekateka za PDM mu district edi kungaraganise kubakoraho no mukono gw'ecoma. Report iyi ndiyo ni intunga hati neja kandi kucijiro mu RC1 yabakatwe baje katwerire nibashitama machimara kushita makao bati hati wono tuhazingahi yes hati wotoza kuapprovinga 1 million nuza kutwe ntwali ko abatura bashabira obutosha okuhayo ba ofisa abari kubani bendo kubagana hasendezi chwera bebembezi okureba kubamaraho muzogo mu district kongani njijumerera abo kuba abo parish modo tari umuntu wena oshimwe kwihare ahamunde sende ubona parish chief ubona bakachiko ka PDM ubona ba RDC so nani nshaba ubuntu cyako basa kubaciruho haro habebembeza bakwiha abantu esende umuringo gona umuzogo bashimwe kubana bagureka abako cyashitari yejo nibija kukoma chire ikintu cyugwerire kimwe okushanga oryo mwebembezi uri cyamane RDC1 uri cyamane RDC2 urukurura kachiko ka parish development modo konkori urukwiha abantu baburijo sente icyo tukigendwa cya president tukiri mu district ya Isingiro abaturo mu Gombora yantungu batandikiro kweshonda mu mpiha akweyombekire imbuga ze Gombora yabo nibagira ngo kwihantungwe hewe Gombora umwaka gw'2022 tabakabonaga mbuga ze Gombora kandi kiteganiso buherere nabuyija nabo batwangira n'ubuhwezi bwa mitwari 15 so namwe za miliyoni 2.5 mwene twankabantungu ngagombora nsima ekigombe cya Mujuni Mari Foundation abo kutubasa kutwirukangerera kandi twetero muranga nabebembeza abandi bo nabasigarayo bije babasa kutwirukangerera tubasa kumara evanjeri erya miliyoni 10 ezibirisigire abantu bantungu noreba tubine butare tubine cyane ko ibintu yabiryansi kubarebera ataroho kibakubasa gukora bagumeno batine office na batine bakubasa kuziteka bayiterere nduru buri muntu bayema musorozo mutwaronka n'abantu babujute bagwini abantu bashemba birukango babona muno batere nduru foundation Mar Foundation n'abanyambabaza abandi nubo bakwatiriho abatura bakoreba ngwe Gombora regia yombeko ngabagira mpati okutwa cement kandi tucyashashuramba banja gitaka hakire sente katumaze twashashuritaka twatanchye kombeka turyabete mbasa kutatwa 10 mu 2010 nkani zongesereza nabwo echo tukashaka kugira kari mwacenze batukachikore basi foundation ya ebakwatira akasente kakungana miliyoni 4 cweka zimwe atandikireho dushikirire office ya mukuru w'entebe ya katano muri Isingiro kureba habwenje abatura bashira kweyombekere Gombora obwo guriyo muga gwa government ya rwagati irekure sente zitu ministry ya finance irekure sente zitu tubenka kare ubwo sente bayibaza collectinga bakagaka bakazi spending at the source sente tu collecting tu spending ra district twaheza batushaba accountability tujibahereza konke byo kushoroza sente zitu umukubona tukagarika tukazibahereza umukuzigarara kaburu taru ishinteje cugwiri Ndrusi n'amanya muri Isingiro.